Gehorazuk azazigari ez itxosora 14 urtegaz, da hori bat segidutzen dut. Aldote zan jubile 55 urtegaz, bai, bakitzu ba, hori aguente itxizu txalupi bako zulez barriz da, hori txalupi, da tiritin bidatxorreri. Gugu eze kasan, botaberakatz, aurreke bara luzi eta usenak aurreke txatzen du mandara, da gero handaru guz, 14 apaizo, da eurek azitzen du arrantzan, da gero eskuz alaten du banan. Iruterritan hasi gari zataten arrenek, zazpitan amaitzuku, porque 20 zazpitan da gero igu biharrak atuko edurrek, eurek, petrolizue danak, preparako eri txalupi ostabe barriro, guardiz izan gu etxien, da urtengu guardiz izan da segizen urtengu itxosora. Ostabe bidikin biduz, bosteguneko bididaku, da bertararte zamiko da jutita. Bermeo Tuna World Capital es una asociación que se crea para la gestión sostenible del recurso del atún en torno al conocimiento científico y a las buenas prácticas de sostenibilidad de la pesca. Es una alianza público-privada que intenta aglutinar a todos los agentes de la cadena de valor en Bermeo, en el País Vasco e internacionalmente. Zareginen nahi, 14 urterik dadarutez, bai zaregin, da bai neskatile, Bermeoko portuen, 58 urte biharrien. 14 urtegaz 15 itxeko hasi nahi, biharrien amesaritan. Bihar gogorra da biharrazko intzu, bai niri beti gustadaz biharra portokue, bai zariek, bai portuen eskatiltasune, porque orengo neskati idatzineku bestabardine. Otsa eta beru pasabidu, eurize badan bertan onbizu, bai zauz kalien, zauz kakaz beteta, porque ez da señoriti lizoti ofizinen. Bai, hori, erdi saltzeratzu uzango nahi. Hemen dauena da, gustaten datxolako nau biharra. Ez padatxun gustaten, ez hemen, ez inon bez. 14 urtegaz hasi nahitzen biharrien fabrikeen, berdon enpresan egin jote beti bihar, 42 urte darutazea biharrien, fabriketan itzen da bihar. Nahi makinetan, nahi eskusin bidiz bihar asko dauz artesanalak. Banan itzen dizpotik eta latape bai. Bizi guztizen hau biharrien konserberan, eta nik intzoten biharra da arrazkie, botie, enpakadoratan egon, makinetan. Zen esaten zandan esforzo giz, gaur egunien teknologize dao, makinaizie, prebentzinue, gauz asko ez dakona zer ikusirik atzineko modu nitzen zandulez bihar. Bermeo es capital mundial del atún por la tradición e historia, por el impacto social y económico que tiene el sector atunero y conservero en el pueblo, y también porque es referente en lo que a pesca sostenible y sistemas se refiere. Además, Bermeo cuenta con 50 barcos atuneros que siguen las mejores prácticas de sostenibilidad. Además, tiene 25 barcos de bajura con el certificado de MSC para el atún blanco. Y por último, y como más destacable, el 10% de las capturas de todos los túnidos tropicales tienen como base sedes de empresas en Bermeo. Importantie, produktibidadi be bai, sobre todo kalidadie. Derrizentzako, errezen biharra aukitzie. Beti ezetu edo errezen arraine, itxosue, mundun ezetutie, Bermeo guretzako importanti da. Gustako lekidaz destaka handrak itzen hau ingaine bihar. Da, sobre todo, handran habilidadie. Eskutan dakoien habilidadi latakitzeko, banan. Hauri gudo dezta. Zuk ikusti zelan urteten dagoen zeure produktuek edo zeure zeukineko produktu Euskal Herri kanpora guk arrotasune sentiten du. Las capturas mundiales de atún están en 4,9 millones de toneladas, que es muy cercano al rendimiento máximo sostenible y es, por lo tanto, necesaria una gestión sostenible del atún. Y esa es la razón fundamental de la existencia de Bermeo Tuna World Capital.